Hello, Tuni, Kuki News in Bezose, na bon savin lim na hivin tunin zong holim na khat ana naked no hitin adi isa na Tuni I holim na diva at say na langa hi. Igam sung inam sung din mun pa hi. Mipin ihet team na diva ihung kihil diw hintin. Hichi hi Tuni chan gaya mipi concept ahi lawal le narrative tiding ha. Mipi lunggel hi tu lai hi social media khang ai tain digital khang ai tain digital ki ha vet be se ai lawai le YouTube hovel news hovel ki ha vet be se a hichi mi thu sei langa ki on ta athudi pa kina asa zo talo ti ho bang hi ta in hichi ichun hichi ho a kona ki ven theine diule tu le tu a ku ki cha ten gam tum idel pau separate administration ka gam sunga ka in sunga thunei na nei pen ti a ki phin na inei pau hi iti imu thei di hom ti pa jong he a chaina langa hin seu hitin hapta masalanga jong chu kim in UKC ho hi kona anabole ti chu a hi in a hin la ana chi po win tu chunga chu cabinet iza nam khat ana chi win kim le UKC kimu to na an umin hi chi wa jong chu IPPM ana sei khom ve ti ho jong hi mu a hin hi chi chung chang jong hin sei ke no hitin chule kuki cha te hin tu a hi lamkai inei po ve ti wa hin lamkai tam be sa I lamkai hi koi pen ham ti ki hello zo a hi ti hi ka sei do no min hi ji chun tu a ahung lung ding 2027 ting zong lahin political langa leader ki hlen na hung kit ding ahin MLA ki hlen na hung ding ahin hi chi ting lahin kanami pi kuki cha ten I het thim deu khat chu adanga hi pon vision nei thei nampi makho ding muthei lamkai ki hlen hi te kati no me nei azi chu tu lai lamkai ho political lang hi han CSO hi an nam lamkai hi an akoi hi zong le ama insung bawa vision mu ho bo lamkai inei tawen hi chi ho hello dingin inam pi a dinga vision imasang ima hoding thilmu thei ho na ima hoding muchin thei ho kuki cha ten hita hilam izot no pa hile hichini lehin ko khu sunga hi diwai hichini lehin mol chunga idin theoi hichini lehin ichen khom pi ho chunga vai ke hom thei hi ti vision nei gaw tu lai pawa lam kalang ho pau ga ki sei han lang hele gawa ko na thupon na muthei ho lam kai ki hleno hite na ti chu masang ding hin kho amu theu cho ama hon na tu a jong hi ken melong ho to tangkhul ho to di isana hung ki boy diu dan pa hi 2023 apana chu kana mamu aji chu EPGM te a hi le hung ki boy wa athil bol dan ho pa chu ivet na hi le ki he thei cho meitein ST ahin de la chu he theina de aklu neu cha ga sainge ST status ahin delwa chu ahi lehi chini a May 3 2023 a rally chi chu kuki cha te bo hi wam hilo hil chu triber jo si ki chi homa May te chu ST a hung lu thei pon te ti hi chu ahi le hi chiwa boina hung uma hi le ipon wa thinglang mi si na schedule tribe ho jo si ki tho khom ding ham ti ai le hi chiwa hi milong ho jo si backup ke ball gam ki nung hin taw chu ki nung tol wa e ho ku ki cha te amalanga I hung din hoi chu amalanga I hung din wai le chun hi chiwa ko na chu iti ham khat le hin ku ki cha ten hi chiwang hi face ni hin nei de wa hi na mun ni agal I nei theyo lampi au me ti chu ke he de yang ta chu hizi a chu kana sai jing a hi in koiman ita san povin tu a ilam kai ho hila hi chi to bang vision ima sang hin khoding ngai to a lam kai hi ki umbi se lo dana hi akimun hizi chun lam kai ilhen ting le 2027 ting le political leader hon chang hi chi hi kanam pi ading in kei MLA khat hing katin kanam pi ading in lamlen hoita sim pi ingate kanam mi pi ading in kei constituency be a hi khan to machal na development khat hin polut theinge
ti lungel ne leader pa hi event no ngai ti hi ka sei do no men he ituni a I holim na deu aban bana in veo hitin ama sapen in zan hi shutdown anaki bol chu zomi leader ho lamkai na a shutdown anaki bola jingka lang punga a patna nilha lang pungup chan gei chu shutdown phatata anaki bol hi in hi chi shutdown na jong hi mi pi zo sin corporate ki bola phateta ki lung to ta anaki to sot na hi ta cho lo thing ta boina la helin anaki chai thei ti jong hi tu ni a zomi chief association ho a hi win zomi young association a hi in center village defense force ho a hi win zomi student federation a hin zomi mothers ho a hi win hita chu joint statement a hin bol nawa Kuki student organization a hi in Mar student association a hi in Mar volunteer ho chunga jong kipa thu kapong ve ti hi phondo na a hin bol win nang hon nei ki thopi na zalwa hita chu izakai shutdown ke bol hoi lo hing the hi ti hi kipa thu sein ho jong a hin bol win aban le alang khal langa jong Kuki student organization Churchanpur district hon jong Etima achu public notice khat a hin bolovin zani 22 April 2026 punga apatna jingka lang punga apana pungup chan geya Churchanpur district pumpi a mipi hon tosot na zala anamolem sa anamarter Kuki zo chapa pu wungjagin walte ama thina chunga government in tuni chan geya justice abo lo je in thutan na anei pi lo je in don se lova akoi je in hichi Kuki cha ten idimanu separate administration kiti pa hi ina sa pi lo je in mi pin kilung to ta in jingka lang punga apana ni hla lang pung gup chan ge ya kilung to ta shutdown init theiwa corporate ni hin bol je win na chung chi win ki pa thu ka sein hi chi to banga hi pan khom jing vai la ma ba na jong separate administration idel na wa ki ma son jing ding a hi ti ai ki pa thu ho jong ke so a ko na thu phon ho jong a ki mo e hi aban la ama hon a chaina langa seu chu ni chi hi agang theilam pe na center government in jong pan a hin la a agang theilam pena Kuki zo cha ten ka thu mole hi chi pu wungjagin walte thina chunga ki thum ho zo si agang theilam pena nin ngai to pi de wa hi ti jong hi thupon anabolowe ti chu mo ai ke ne hi aban le tangkhul ho le Kuki cha te ki boin ho niau cha ga sai ki le han hi chi hi athing ta sei dinga chukam po pi district a hin la internet ho a hi ivet tiang la hin alang khat a chu sanapati district nga a ki ji in hi je a chu hi chi sanapati district nga ti a jong hi anaji u jong hin tin hi chi ki boina chung cha nga jong hi tu le tu a hi police ho a hi in center force ho a hi win phateta guard a bol jing wa hin aji chu hi chi UNC hon shutdown a phone pau total shutdown a phone pau hi tu ni chan ge a chi hajing na lai ding a hi ja chu hi chi zo jong hi pateta aven a hi in hi chi ahung ki chai tieng le I to banga ma hon ki le thu na in nei di vem ti pa jong hi sei thei a hi pon hi ji chun kanam me te ho ikichi thei ja mo nga in hi chi Kampopi district le Sanapati district ki ka keu a hi ta po into a hi kamzong a hi in ukhur a hi in Sanapati a hi ni chalai ho I boundary I gamgi pau hi aboina hung ke pan a hi tain hi che ho jong hi pateta ai kitchen tu mova hoi lai chan ge hi e hon thunei na ineu ham ti pa hi agam kai leader hon pateta tu apana hi pan ila lo wa hi le email ma ho ki got na hi na sa hi chi hin a hin bol lo wa hi le gamu I zan ham khat a hin to pha na diu lampi ho jong au mi ti hi kichi theine diu le ki ven theine de ba nga phon the hin tin tu le tu a jong hi tanghul ho hin aza za na narrative chom chom asem wa lim ho hi editing za chom chom a bol wa hi ta chu lim za chom chom ho la do a Kuki cha te thimo chan sa na ding te le
Kuki chate ngo na dinga hi to gon anei jing veti a hin e ho hila lim ki kap jong ki thanom video na kap do ho jong hi ki thanom ki na hin tu a isopi pau jong hin a thal choi na a hi chiwa hi ribbon san khat a ki ka ne ti hi zo hi chi a ribbon san jong chu hi khel lo mai the hi ama hon a cm tu ham a hi lawai le hi chi solutep ki be ham jong hi mai the a hin la tu le tu a hi I chen khom pi me long ho hin I pi sei ta wam tele Kuki gam sunga police state government hon na san ge Insung tu a hi Kuki thing noi hon a thalu wa ribbon san akan to bang wa hi hi ta chu a police hon na san ge state police hon na san ge Insung a ki ka no vi ti a chu hi chi wa hi Kuki cha te thi mo na dinga hi narrative za chom choma hei ko ya thi mo chan sa ding e ho gam kaya police ho hi I chan ham khan mo chan sa ding ti hi narrative a hei a hin mi lungel hi pe boy na dinga za jan hi thu a savin hi ji chun ikichi thei jamo ngai ti jong hi iga phone theu in tin hi chi voice of the naga jut ti ho hi chi ho a ko na hongkila do a hi in ama ho hin tu a hi chi keu he ai po in za chom choma hi legal ta a ilha sapna theyo a hi lo le ipan thailo na diu lampi step ho hi ikipal na diu lampi ho hi avetli jingo a hi in hi ji chun a hi thei le hi chi ho to bang hi ei hon jong le thu na khat in ei diu aban le ikichi thei diu hi ti jong hi ka sei do no men hi e hon tu ni chan ge ya hi mei tei to ikiboi na wa ben e bol wa a hi lo la gari I kha mo wa shutdown e bol wa hi jong le tangkhul hian melong hian mau hian a hung le kilha hi cho ama ho dinga chu kilha pi cho ai wanga tu a hi ama hon shutdown total shutdown a bol na wa hi adi sana mei te ho lai le jong la kho salo ei ho ku ki cha te ei tu mo a hin hizi chun ama sa video a in a sei bang over e ho hin I me mo wa hi asung langa boundary pa ki sim tu ma hi tain apolang boundary pa hi wat a hi in hi chi ki sim tu na dinga hi I chan ham khana pan ila thao angai ti hi ka sei do no men hi chi chung cho na chu kele el hon jong press statement khat a hin bol na wa a sei cha hi le phai sunga jong hi tu le tu a hi aspa hi phateta chi pi ding hi government in phateta ave hanlang amuna aspa phateta a koi hanlang thal ki gudo ho izan ham khat ki gudo ho jong hi tu ni chan ge amu a hi nai pun hi ji chun hi chi phai gam sung ti lehen phai cham sunga phai cham district sung ho a Indian government in aspa koi ho hi chi amin mai maya koi hi lo dingin political choice hi lo dingin phateta a mandate bol hen lang phateta a chi piu hen huti lo ba hi le agam sunga boy na hi hung sang to ding hung boy ting le Kuki cha te ngo na hung ke bol ding a hi ti jong hi ama ho hin thupon a hin bol lo ve ti jong chu mo a hi in aban kit a Kuki Inpi hon emergency meeting ko na a hin bol ven hi chi hi 22 zan hi a chu thuso a hin bol en tu ni a meeting dinga het sa na a hin nei naw a hi in hi chi hi alang khana Kuki Inpi ho jong hi Kuki Inpi ki ti jeng oven hi chi Manipur la do ven tile tu ni chan ge ya la do nai lo wa emergency meeting a hin ko ki no ni chi emergency meeting be a hi a Manipur la do na diu hi to go nei taw hen lang hele phading a hi ama hon a sei na wa hi gamsung thu le la sei khom lo wa kho ta ta je in Kuki Inpi Manipur executive Kim Federate ho zo si chule Kuki Inpi Manipur Lamkai ga te Manipur jaw sa te Lamkai ana posa ho ex executive ho ti chu masanga Kuki Inpi Lamkai ana hi sa ho hi chi ho zo si jong jaw ding KIC jong jaw ding hi chi a hi emergency meeting amun amol ho chu hi chawai ki ji in apart hi pung som la ni ti a hi in ki chai mai thei jong a hi in da che lai jong hi mai thei a hin to a hi pung khat a hi ta in nga aban le nisim somni le thum April 2026 Kim office a
nei khom ding ti hi emergency meeting ana covid ti jong chu mi pin iga het theine device se wa hi in tu le tu a hi kim hin abul pan jong kim a hi in abul ali jong hi kim a hi kin asu si jong kim apan do jong kim hizi ichun ahi thei le hi emergency a meeting a ko na wa manipur su mang ne ding be hi hin gel do thei lew lamkai miza hiding a hi veti hi ka sei do no min aban le kuki in pi cycle gam kai in jong hitima achu TANGKHUL le mal cha ti a hi thu so a hin bol ben hi chewa ama hon a sei naw hi a hi la ama san kuki in pi cycle gam kai men in ngai lut na salam ka hin bol uvi tuni in pi in TANGKHUL le mal cha ahung ki tol in a hi azi chu sa le hanga galmi te hin ichung uwa gal a hin bol te ding u din mun in a tan a hi hizi chun hu hausa le simang pachong jut club lamkai women union lamkai kim sel a anoya kipi ni ho mun le phat hi thon lawa nahung owa idin mun dingu le kigot ding dan thu sei khom ding isei khom dingu a hi ti hi thupi na hin bol win a sei be na wa amon le amol ho a sei naw cha hi la ani hoding hi a hi la aung thung ding 25 saturday ni hiding amun ding hi a hi la community hall cycle village hiding a phat hi a hi le 11 am hiding jingka lang hiding a hi ti pa chu iga phone thewa hi in tu le tu a hi muntina yumna zo sewa phateta ikigot nova ibol dar pau hi ikisim phat ngai hi tua nei te ho to ikiboi lai wa jong buffer zone kisim ho hi tua iga nung sim phat ding gala beote ti jong le hen hi thei ta lo cho hi chi to banga chu tu a jong hi melong ho to ikika ho hi phateta hi chlai chan hi ke ho a hi ti pa hi idin pi zo lo wa hi le chun honung le hi chi chu ganung la akit na ding Lampi hi hung thei lo ding a hi in hi zi chun kana mi te ho phat akilem laia hi pan phateta ai la dewa hi ti jong chu iga phon thewa hi in kim in UKC anako na chungchang neu cha ga sei kit lew hen hi chiwa kim in UKC ako na wa hi UKC langa ko na general secretary a hi in vice president a hi in VP organizer a hi in aban le executive ho a hi win ita chu mi gup lang hi anachi ta no a hin hi chi mi gup lang ho hin kim henga hi anachi na wa hi khut go ke wa che lovin sut lai sul pi ti ha sel pi ti ding ha sut lai sel pi ti ho hi anakeng ven hi chi don khom na ho jong anei bi ti a hi in hi chi chung changa hi ama ho lim na ho social media dunga jong chu inamu ta deu ka ta sanin aji chu kim in ana sei pen chu a hi le JF7 kiti ho jong hi kim het pi na ki sim a hi pon WKZIC jong UKC jong aban hi chi ho se hi kim het pi na kim constitution phallo na a kisim a hi in ti a hi ama ho in kim ho hin ngo na bol a hi in a hin la UKC a kona ana adon putna ana kimukit chu a hi le hi chi hi kim constitution dungzuya wang chu a hi pon hi jong le kim hin Kuki tribe zo si a hop kim zo lo ze a chu UKC ana kisim a hi ti hi a in phongovin UKC mopo na apu zo lo ze a chu hi chi ho si le khu ding a chu UKC kisim a hi ti a hi don put na anabolovin aban le hi chi Kuki reformation hi chi jong hi zaw nai lo en Kuki reformation jong hi aung ki form na hi 2014 langa ki form a hi ta in hi chi ho jong hi
kim in a hi lawai le CSO hon a to ding dol ana to thailo je wa chu hi chi ho hi hung ki phu do a Kuki tribe Nampi zosi Kuki tribe zosi su hom theina dinga hi pan anakila a anaki su bulhing a hi ti a hin la tu ni chan ge a hi kim KZC WKZIC in pan ala in a hi lo le UKC in pan ala in JF7 in pan ala in Kuki reformation in pan ala in Kuki tribe zosi pateta in khome ti hi kimulo ai na nichiwa akisei ho zosi a jong hi leader hoi veleu chun mi khat chi hiding ai wanga chu apan munu chun eu cha cha ki khial na ve ta hi zong le mi khat group khat nin asim hi chu mi group mi som ni ham khat nin a forma ngta chu Kuki nam sunga ki loi khom na ami zat kip tabanga organization ki siam pa hi kimin adei lo hi in ni je a chu kimin anakova hita chu se hil chet na ho ananei pi hi ti hi he theine dewa iga phone wa hi in a hin la tu a hi UKC hole WKZIC JF7 Kuki reformation ti ho hi Lamkai khat a hin khat a ko wa hi le jo jo se hong leng lut cho hi je a chu ngai the a hi le hi ti hin bol po te inam sung ki to na dingin khana ding khom hi ti ti a hi in tu ni a hi kimin I chita bang a ball thei po iti wa hi le advice ball lo hiting ki tho piu hitin pan ila zo de wa hi hotil lo wa hita hi organization chom chom isi mo wa hi le chun inam sung hi kito na sanga kito mo na ho zo hi hung sang zo ding hi ti zong hi iga sei do wa hin tin tu ni a hi alang khat a bon a phat na khat chu UKC te ki tu nim thei wa kim hi nga ga chi a hi win tu ni a UKC hon zong ke holin zong e ti apan law hen lang hile iki boi naw chu hung ki pan pe di hi ta chu hi ze a chu khat aniam zo ta je a chu to khom thei wa hi in a hin la ma bana I to bang hung so ding ham ti hi sei thei a hi poin a ko te zong tu ni a hi mi a ko wang wa amau zong hi thiem mo na lai wa hi IPG nam tele tu ni a hi ke hon Manipur government ka dai po ve mei te cha te to cheng khom thei ka hi po ve ti wa ai wa nga chu Manipur ki koi koi jeng chu na Manipur chu akila go no mei te ho akuna akila mei te ho to ki chu ham la ki heta pon hi chi Manipur hi hiel do na dinga hi ha sa asa ho hi chi Manipur na san bon kidei talo idei lo nung na san bon organization mina a hiel do theilo wa hi le chun inam sunga hi chi nang ho ki loi khom na adi poi nang ho ki vai hop dan adi poi ti a vai hom dinga chu thingzo wa hi nam ti mi pin gel lo han het so ke wa hi ji chun ai the ai le mi chunga vai homing katin mi thu healing iti a hi le chun amasan ele kivet masat angai zongin ama to san Halloween mi to san khat anui sat ni ti to banga chu tu ni a hi inam sungoi thim hi chu I leader ho hin masanga patna 2023 apana na boya chu Kuki Inpi avai hop ding banga phateta na vai hom henlang ana Lamkai henlang la tu ni a Kuki nam mi pi te ho WKZIC UKC JF7 hi chu ho loading a hin la tu ni a UKC ho sei jong hi alang khana adi na ta khat chu CSO leader ka hi na ti wa na to ding dol na to lo je wa hi chi to bang pot a hi ti jong le alang khana chu di kit chu na di wanga chu ama hon jong na to ding dol na tong po vi alam kai ki khelu ti talowa a organization zo khel ding a to gon ane yeng wa hile tu ni a chu alang khana a organization min sei ding a chu mi atam zon hi chi UKC ki dei di so United Kuki Council chu ko ya dei lo ding ki dei so ke di kim sang a jong chu ki dei zo IPG nam tele hi chi ba hi Kuki Inpi Manipur ki dei ta lo je a kum thum jen gen thai ki tho a mei te ho to hung ki boy ta tu ni a Manipur bon la so thei lo wa tu ni a UKC ho ga ko jong chu alang khana I ge la hi le chun za au ma mi hil lo ding khanin a hi le ti to bang cho na I chi to bang khat chu a hi za chu a hi the ai le Kuki Inpi hon jong
ima po na ikipo zo lo wa i hi ding dol i hi zo lo wa hi la adang ho a zong hi ki kum da lew han inam sung ki to zon te khat la khat ki tho zo ki pang hom thei zo ding hi ti hi i ka ke sao hin tin tu hin hi chi kalwala chu Kuki history ne ho cha ga sei lew han muiwa in NSN IM analam kaya hi chi muiwa in NSN IM ana phula ya chu ipi bola hung ha na tu a hi I chanham khana Indian government to talks ne ya Indian government in jong constitution a hi lo le flag atuma nei dinga thum na anei na chunga Indian government in ipi bola action ala ngam lo ham ti hi het theine ti ven neu cha ga sei lo hi chil aya chu aman anatup chu a hi le tanghul ho hi hingsot lo ding hi ta hi hen lang hi le phat hung chal hen lang hi le tanghul ho hi agam to phana gam wa thai ta lo ding hi chalai ho hi za dang nam dang in alo ding hi ti pa a het a hi wa ngai chawa chu thing noi ki sim hen lang thing noi ya ki pangjong le ki zo de lo ding hi ti so hi chi a het pha na chu hi chi vision amu pha na cha ma hin thing noi ana sima hi chi wa chu naga ho agatil so naga naga ho agatila ama ho political power pa chu mangcha a Nagaland ho to hung ki thoba ke ho jong naga ka hi ve ti a chu aga zola hi ta chu NSN in phu wa nga chu anaga len te chun Manipur gam sung chu adei yu hi lo pi zo na dei lo pi chu Manipur gam sunga boina sim ding jong Nagaland ho nom lo pi chu a hi wa nga muiwa in ama ideology ama lunggela chu a hi le Manipur gam sunga TANGKHUL ho azalen theina ding ti pa a hi ja chu muntina Manipur gam sunga Kuki all Kuki a na ho chothe maring ti ho hi aban bana na ko do a aman organize phateta na bola naga lut sa ta so na alut sa a thing noi chu ahin forma ahin su let ta chu ahin su let jawa 92 93 apana 97 chan ge ya Kuki chate in eng balls agam ahin ke a mi hizat hi ka convince zo tai ti a het phatna hita chu Kuki chate a gal ahin bol huma a in a low dal ha a mi izat nam khat hung zama mi tampi na tha hi chi ana tha a 2027 laya ka sei hial 1997 laya chu ipiti tamte le hi chiwa jong hi iso piu paite ho na san gei jong hi ana lep so na ana lep ma hita chu te dim ho a hi in chin ho a hi in hi cho jong hu muiwa in agazol chu agazol la hi chiwa chu ipian form ta ban tel zomi en form wa hi chi zomi ho jong hi hoita aveleu chun a flag ho jong hu hi chi NSN IM in a color aman pa hi amanu chu yellow red green hi chi aman na la yu chu ipg am tel amau ling ane yu chu amau alliance khat yu ngi a chu zomi in forma hi chi zomi a lut si chu Kuki chate do dinga ahin til cho ahi banga iwang phawa pathin nom ha hi chiwa chu 97 ma chu chamna an pe ta chu ama chun maring ho ahi lo le chothe ho hi chi tribe neu cha ho anatil do a Kuki chate gal hin bol khum banga chu success dinga anagela hi le hi chi to banga chung success zo lova 97 mama chu chamna anom kit na to a ki cheng khom kit chu ai wanga chu tu ni chan ge a zo mi hi mang thei ta lo khana chu hi chi jong hi NSCN to sot na zala ni chi chan ge hlung a hi ti pai I het thei na deu a concept pa chu iga se wa hi in aban le hi chi gal an bol la ya NSCN IM hon Kuki chate ho leveng du chat na a gamle go du chat na gal anabol la ya chu ipu ipa ten a khama thi na ho aneu British gal la ya British ten anapi o hi chi thi na ho British anado na wa thi na ananei ho hi chi ho chu mangcha a pumpi a siamova thi long ho mangcha a hi lo la gulong ho mangcha wa bom ho a siamova pumpi ho siama naga ho dona achu hi chi TANGKHUL ho dona dinga chu golong ho po ba hi
ki fit na anaya jong bom kimi pu ngam lova gala pana ki panga khawa ki loi po ai ta chu email ma ho chu anaki do ipu ipaten hichilaya vision ananeu chu ipiham tele tu a nsnim te hi hita hi itin lo wa hi le chun nsnim te hin kagam ka go ahin la deu katu kacha te hon chen na ding ahin nei lo du wa hi ti hi vision na neu chu ama hon lungel neu chu tu acha khang ding chan ge gel na khat na neu chu hi je a chu ka thi le ka thi ti a min automatic thal choya pan la a ho hin hal go agam ago ala pi go ho chu thi nang ho go phel ho chem cha a hi lo la pum pi ti ho ana kitinga hi ta chu pan anala chu a pan danu chu avet no wa hi le nsnim ho hin akichat no ta so akichat phat no wa hi khoneu cha cha ho bo watu mo wa adang si so adon be talo so hi ta so an chal chala hi le thu chu hung chal chal phat na chu hung thip da so hi chi hi ceasefire phate ta jong ana jong hello a hi wa nga chu a thu hi hung ki chai ta so hung ki chai zo wa chu e ho leader ho chun ana gel wa hi le itu icha te ho a hi lawai le tu ni a gen thei ha sat na ito 92-93 mi tamta i thi naw hi e hon thing noi inei lo je wa i chen khom pi melong ho tangkhul ho hin i chan ham khana i noi seu a hi tan e hon jong thing noi ki siemo a kho angai tai inei lo a kho tai ti a chu thing noi ana siemo wa KNA ti ho ana siemova hita chu thingnoi ana phutta thingnoi ahin phu wa chu ama hon igam inam hu na dinga chu pan anala wa sumle pai don lo a hi wa nga chu khochom choma hi ta chu a boina langlang ana delwa ana thaile je wa chu mi pi hon jong inam se pai ho pandan chu avet no wa hi la alaina wa alung si no wa achi na zo si wa khotina chu sa tha pi wa nga tha pi wa a cha tha pi wa vo cha tha pi wa bong a tha pi na jong hi ta chu inam se pai ho chu anan liemo wa inam ha do theina ding le inam ki hu do theina ding a chu inam se pai ho jong hi chi to banga chu ana kho sa wa ana ngai lu no wa ana za bol wa hil hi chi ahung ki chai zo wa chu gal hung talo gal ahung lo pha na hi chi i lamkai ho hen khat chu alung thim hung seta khotina akichi na zo si amin sai ni sa I people anang hon na tha lo ham ti a chu a gal la talo ai ma cha la talo ama hon la gen theina jong thu talo mi pi zo cho again thei mi a ha sat na hung ki tha sim kho tha hung hin sa na in tha hung siema in chen hin siam pan ho hi nga chu demand a hin bolwa a cha bong ho a hi lawai le avo cha ho tha dinga to gon a hi nei phat wa chu nam se pai vet da na hi chi kuma pa na chu hung ping do phat na chu tu ni chan ge ya ilam kai ho hin nam se pai ka hi ati wang wa mi pin kita san zo talo aji chu gal la talo ai wanga mi pi henga demand ke bola Nampi ni do theina ding a hi lo le Nampi suma kona kiwa na ding jieng bo nam se pai ahung hi pha na tu la ya koiman nam se pai kitimong ho hi khutita to sot lo a hi tan a hi le hi chi ama ho hung so se phat wa chu mi pin government hi nga complain za jong hung ki bol phat na chu government in pan a hin la a chi thing noi ho su mang na dinga chu to gon a hin nei kit wale thing noi hon ama ho ki hu do thei na dinga chu ipi bol ki ta wam tel su agreement sign bol ki ta SOO sign a bol ta khat la khat ki cham thei na ding khat la khat ki kap to lo ding ti a chu sign agreement a bol ta su agreement a bol wa ngeta chu tu ni chan ge ya SOO den a hin e ho hin i gel wale tu ni a hi su hon political talks anevin hichi talks a kona chu gamtum imodi wa hi ti a hi kito sot ai wanga hi chi hi hoita study bol vinlang hoita veleu chun ngol thubu ka tina chu tu ni chan ge ya
country mu a state mu a hi lawa hi le gamtum mu a thilza chom chom mu ho hi thing noi hon pan alan SO sign a bolovin hita chu chamna amu ve a hi lawai la gamtum amu ve ti history a khacha ki ji lut khanai lo na khacha ki ji lut khanai lo chu Vietnam ho bang chu US in ato phai chu US in nasata yang bola amu mo tha jing chu ai wanga ki surrender ding nom lawa US nasata do je wa chu amount chun zalian na amu theu chu na tu ni ai ho chu hi i thil thum ho to agreement ki sign ta cho su agreement ki sign cho ahile center government in na to chu ipm tele tu a sign ball ho hi akum somli som nga a hitan hi chi somli som nga ho chu kum somni ta bang ki wa hen lang le thiding hi ta chu a thi zo teng ole a dimanu ki chai tan ti ti chu i chi avet sa 9 tu a hi moiwa cho moiwa ho thidi di e ta cho moiwa ho a hin wa li di ule a movement pa ho chi zom jing ding hinam ai lo le chi zom lo ding ham tu a jong ZUFO hun NSCN ko na ki hin do na ho IPGM tel NSCN ma ko na I ma cha ki mo ponte ti hu amu hi ta chu hi chi thing noi movement a ko na I ma cha ki mo lo ding hi ti pa a het pha ba ki nong hi no chu hi chi to banga chu tu nia e ho chong SOO noya iki khai khom wa SOO a ikine mo wa gam tum mo dinga ikine mo wa ile mingol chungnung pen ho mingol la jong mingol special kiti pa chu hi de wai hi chun ai thei chana mi pi movement e bol deu mi pin idei pa hi government hi nga ivet sa deu hi chi ting labo chun imo de wa hi kana mi te ho ama ho agreement sign bol na a ko na muding ikine mo wa hi le khang izat hung jong le hi ta chu nanga nga jing de wa hi ti hi iga sei the in tin hi chila a abailam pen chu a hi le chun I MLA ho I political leader ho Lamkai na a chu hi chu ho chu imu thei wa hi chi MLA kiti ho hi ipia pangu ham tela political leader hi chu ama ho hi mi pi thalenga centera igen thei ha sat na ho galut ding hi chi mi pi state khanin gen thei ha sat na atu teng le chun hi chi state pumpi a mi pi hung ki tola again thei now sei thei hi lo cho hi chi thalenga chu MLA ki hleng do MLA khat chun ama constituency khat na chu sang tela dis o mi a sang tela cho hi chi ho zo si voice represent chu MLA khat cho a hi le hi chi hon a sei chu center in avet la ngai cho lampi hoilo ham a hi lo wai le agam sunguwa education problem ham transportation problem ham economy problem ham hi cho zo si chu ama hon a phone do tengle center government angai to pi ring dol a hi le tu ni a hi chi chu Kuki cha ten MLA som inei taus hi chi MLA som ho chun tu ni a innam igam gen thei na hi phateta a thut no hen lang pan la lew ipi bola tu ni chan ge ya gen thei I tho deu ham na hi ji a chu injawa jong ka saitan ai theya hi le nam lamkai ding igam sung inam sunga lamkai ding ikilhen wa hi le vision nei lamkai kilhen no hi te kana me te ho vision nei lamkai kilhen lo wa hita ama insung phat chom na ding ama insung hausat na ding bo wa lamkai kilhen kit no wa hi le 2027 ahung hlung ding hi chigam su hi chini kum sunga jong hi tu a 2023 24 25 sanga jong nasata gen theina in tho be ki de wa hi ti pa chu iga phon do thei hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a I het thiem na diu le thil dan ho I hle khen theina diwa in phon do thei chi chan chu in ti tu ni Kuki news in ve a hi ngai lo zo se na chung chi win ka ki pai na bon cha win pathin in phat theina bo jing taw hen